gade kalam lugu bata Nuer. So uma baada bata da chetamu. Ana gore wa amuche ud jana liel nyama yongane ga dunga koba brao bas lo koba masugo SPLA ayo chada kalas. Nga joji munu gale kalam zede. Utol yu kalam zede. Ita legit kalam zede min wen. You know. So kalama koba de chari yang medit biga machila kabir. Kalama koba de inta min support of the government online and offline too. The Africa kalam gatil. After they found out in hard way that Akoba is fully under control of SPLIO and YM if you know. Kuma da monjang jabo de taraduman. We are. Kan gal lo man gal bia. La gal lo man tan we are. So let me play music a little bit. So you know, dunga kalamata Akoba de. You know, and when let me be serious. Let me get serious a little bit here. To government supporter, they think capturing of Akoba will settle the matter for one and for all. But let me add them. I'm SPLA. I'm a jammer of SPLA for 21 years. But at liberation, I'm a jammer of SPLA. Now, fear Ghana, I'm down. I can't begin with jammer. Juba, Abu Dom 91 Khartoum, Abu Dom 92, Juba, Abu Dom 91 Khartoum, Abu Dom 92, Juba, Abu Dom 91, Abu Dom 91 Khartoum, Abu Dom 92, Juba, Abu Dom 91. They can't again it among Purka among Pipenyido. 1987, Sabo Tamanin, Temeno Tamanin, Tizo Tamanin, Santizain, Kalam kan Kalam Batana, Jammer. That's Juba non a bomb sugu for 1991. Khartoum non a bomb sugu for 1992. But not shackled for 21 years. Non a SPLA non a bomb sugu Juba. Juba de mama sago. Ashan Juba mama sago. It did not stop us from becoming an independent country. Kalamda de kudu fi muk but government supported us. Kalamda ga de kalamune make no sense. That's SPLIO Magaluman Baji for Juba. What is the difference between SPLIO claiming that they will go to Juba, Ujon Garang claiming that he will capture Juba in 1991, and then Khartoum in 1992. But after 21 years waging a war against Sudan government, John Garang Mamasuk Juba. But we become an independent without Juba. Juba is a capital city today, but South Sudan, mother of Mamasuk Basala. So, do you think that SPLIO Marshal Juba SPLA or Mabumsuk Junub Sudan? No. My Junub bigger dollar budun Juba. This have to be put in your skull. It is government supported. That you have to make sense. You have to judge the matter according to SPLA. SPLA charcoal for what it is. What it is, I mean. SPLA Mamusuk Malakal. SPLA Mamusuk Juba. SPLA Mamusuk Wow. Three Mudun Kubar Junub Sudan. We never come close. But yet, you know bigger dollar. So long Malakal Mamusuk, SPLIO, Mamusuk Malakal, SPLIO, Mamusuk Juba, SPLIO, Mamusuk Wow, SPLIO Mokan Hill, you know, Sudan Kuluzaro, Budun, Malakal, Budun Wow, Budun Juba. Look at UN. UN got a goal, you know. UN got a goal, Ukumata Salbakir, Badung Lilman Moike Peck, Tamam. Look at Donald Trump. Donald Trump mogol, you know. Donald Trump mogol ukuma ta Salbakir ba dung liel nyaman moje pek. Okay. Look at Trica. Talada dollar del Kubaro. What are they saying? Uman bogol ba dung Salbakir government ba moje pek. Uman magal dari yang mishar ba dung yang mishar moje pek. Uman ma bogol gal ba dung SPLIO moje pek. So the entire world is keeping their eye on Salva Kiir. Dama yang Maishar, dama Nuer, dama Ayaja. That's why it got to choose UN Malian for Juba. That's why it will choose sanction ma malulif harm embargo. Junub Sudan ma ubi usula. Ajat Salva Kiir got the violation, but human right. But United Nations, that's Junub ma ubi usula. O Salva Kiir got to be usula for WhatsApp. Basum but $1 tani.
you've been defeated. You've been defeated. You've been defeated by rebel. Lano lo ito ma gada bi usla. Lakini de gada bi ube sumu da zoltane. Asa Salva Kiir da homeless. Salva Kiir da homeless kada lo raise ma bi waje le dole bataw. Raise ma bi waje tajej bataw. Gada bi ube isumu da Uganda. You for sure that they cool in the name of Uganda. Very soon, Uganda them gonna wagabu. Uganda zara America wagabu. UN wagabu. What happened? Lo Uganda wagabu. Tayara ma bajetane. Ma fisala be biutane. Then what happened? No Salva Kiir mindu sunun bachakal bechunu. Talgad mafi. Ma rebel they made their calculation very well. There's no right. Dollar batana. It's a jail mafi. It's a jail mafi. They head and run. Nidam da gorilla. Look at what happened for Lang. For Lang is fully under control of South Sudan People Defense Force. But that's not the case now. They were just controlling the town of Olang. But outside Olang village is controlled by rebel. And now it a guy with Olang Juba, Charlie more penin. Lana men pen lil morning, Nigitare. Men pen lil morning, Nigitare. Bigger but the roboman garden Juba, Gada Jamuman Kulmayom, Gada Jamuman Kulmayom, Gada Jamuman Kulmayom, Pujo Lang Zaro. Ata Tayarata Uganda, bigger drop for Lang. The question is, the Munal got a drop for Lang? Or government already claimed that they're fully under control of Lang for Min Shal Arba, Sanafat. That they're fully under control of Lang. Then who is fighting who in Olang now? Mana, who is lying? The government is lying. You are not under control of Olang. Olang is not a city. Olang is not a town. Olang is a Mugata, the Mugata. Olang the county. And you are not in control of county. SPLIO, my wire, my woman garden for Lakat. We the guard for Medina. We the Mabam Julakat, Mafi Lebanon, Mafia, the Bedilek, Ajad Kula Malubaikat. Yella SPLIO got a shot of Lebanon now, my wire, my Loman because Saran, but Lebanon, they don't budget with Medina, but head and run. Yella Naz, oh, they young Misha, they young Misha guard with Utum Gal, Utum Saja young Misha, Utum Little got a call if you go by now for Lam Kalang young Misha. The young Misha guard for Juba. It was you good Okuma de Taban. The ma Okuma Taban Danga is like an Okuma Taban Salbakir. Taban Salbakir. The ma Taban Danga, Taban Salbakir. So to support of the government, when SPLIO said Galuman Bumti Juba, it's just like what been said by John Garang to us that Okuma but SPLA anona bumsuk Juba for 1991. Okan ganu agana de beluga bata denga. Dengal got the column and social media. It's a mamba of a jaded column to them down there. Yode, let me remind you, Lan, I'm a computer. Juba, Abu Dom 91. Juba. Now Ranti Juba Dom 1991. No. Khartoum, Abu Dom 92. Now Ranti Khartoum Dom 1992. No. Lakin, you look bigger dollar, but don't Juba Mamasako. Juba Day is not important. Juba Day is not important. Arid was that Malakal was not important. Wow was not important. Juba was not important. SPLA went ahead in achieving a country without capturing a Juba. In achieving a country without capturing a Juba. So SPLIO, if they work hard under one leadership, without confusion, confusion could tell for SPLIO. There are too many leaders. There are too many leaders. Nija the leader. Maratariak. God be Juba Mariak and she's still giving orders. Leni Jaintan, why are you giving orders? Itama, take care of your husband for Juba. Ukari jede yamal chokol batao. Take care of your husband for Juba. Mind what Danga is doing for Juba. SPLI, let them be free to decide. Yet, let them be free to decide what to do. They cannot be run. Riek Magali Kala Moment. Riek cannot consult with them. Riek is not allowed to talk to SPLIO. So if Riek is not allowed to talk to SPLIO, why should SPLIO take orders from Nijan? The Munaman Nijan come out on the ship with SPLIO. They all Galat Gadamalu for Juba in it. Galat Gadamalu, Injan interfering. My Injan Bukun Shakal Dar Mokuma.
Damara. She can be used against SPLIO. She can be turned very easy against SPLIO by enemy. Damara. Damara matansa. Most of the time, most of the cases in Africa, a woman is used to destroy something better for a man. Something very important for a man. So we don't know that. I'm not accusing Nije, but Nije should mind her business. Like if she ring me, your commander in chief, SPLIO is fighting on behalf of Junub Sudan, not behalf of Riek Machar. SPLIO is fighting on behalf of Musakin, but Nuer, Musakin, but Chiluk, Musakin, but Junub Kulu. Whether was Riek Machar without Riek Machar, SPLIO will function. Atalo Riek Machar mother SPLIO will function. So why Nije interfering by that? One upon a time, Nije need to be told that SPLIO is a doctor Kadungno. Achana Moluta was the refer. That's why one big problem was in SPLIO community. We were SPLIO under Riek Machar. When will you learn your lesson that you become a big obstacle to SPLIO? Maita mara raja raza wara ibang anda ni jenten jamagog ni kabadoj lingbe chol mene doj jamagog ni kabadoj SPLIO abere jimade mag Junub Sudan rena SPLIO di chiang ba nyingi kana kali jalgoli ka yugok ibo uzirifa SPLIO dangulo asai jalgoli bere Juba badalilin giga gog yi jalgoli wi kal jalgoli ija SPLIO manalin amana kwanyi ba jagin jenten amana kwanyi ba jang mi SPLIO. Who told you that SPLIO got the shackle bakalam rajil attack? Who told you that SPLIO de woman garden for Gaba bakalam rajil attack? Woman ma garden bakalam rajil attack. Woman garden for Gaba but Michael Kabir ta Salvakir is a mar $50. Ulo SPLIO ma bishil Salvakir bala bukurse lo SPLIO ma bijib change ma fizol bi Junub Sudan ma man kalam de pagan ma bagdoro pagan mind uguo. So, Tom is really mind of war. My bizon into war for Junus and SPLIO. My bizon into war for Junus and SPLIO can challenge Salvakir Mokum without it. As I SPLIO got the chackle, the Mapizol got the chackle, Tom is really got the chackle, Munuma got the chackle, there but SPLIO got the chackle. So, SPLIO cannot bring some change in South Sudan. Cannot bring about change in South Sudan. Don't forget about it. You know, they go with a Samar, but a Danga, said smart, but Salvakir for 100 years. They Kalam Danga got to go to that. That who will rule South Sudan for 100 years. Rule in South Sudan for 100 years. It's a guard because they're there for 21 years. What have you done? What have you done? Just look at Salvakir. That's Salvakir match election. Election Mamunu. Salvakir match election Mamunu. Salvakir match pretty chunu for election. Chuf. Situation that Salvakir is just personal issue will feel udare sick wajade wayan wajade. Chuf, look at Salvakir. Zol zede beaucoup for election. Zol the Salvakir, the zol their election, the zol their musaifa. But why is so eager? Why is so eager to go to election? Lana, when you go to election, then you will legitimize leadership without. Election has consequences. Lo not Douglas, Salvakir make election, Salvakir will win. For election, nobody will win, Salvakir will win. Belak batabas. Then Salvakir Bashil Ukuma del Kapata Salam de Inta Kalas Gede. Yella Salvakir Bajibit without Adunikir the by president. Mother, he has a right. You won the election. There's only an Amal win election. Who you be by president without? Ma Bajib den Rawish and Nuer my Amal die lautane. Ma Bajib ta Bandanga, Ma Bajib Munu Bajib bit without Adunikir. Yella Adunikir Bukun never is. Kede Salvakir Bukulan Ayan, Anamaji bed betai, or Lo Salvakir mat. God forbidden. Lo Salvakir mat or Salvakir Galanamaji medical attention. The moon about $5 that Adunikir. So 200 years there or 300, Adunikir is a bit forgot. Adunikir Bakam for another 50 years. Kalas, 200 years, 100 years Adanga inta. Umafia de Bamalu. Nanzo Usulu but Abu Sagran, Adu Bukun Sagran Kaman. Abu Sagran Kulmayombas, Bukun Sagran Gale, Bijiba Warak, Nadu Uganda, Droboyal for Junub Sudan, they all chuckle the Abubas, because Sakar, Ushakal Tanwer, Sakar, Ushakal Tanwer. Abu Mabashakal, my Uganda got a shield around with Junub Sudan.
abu ma gari shakal ma Kenya gari shil arada ta Junub Sudan abu ma gari shakal ma Sudan gari shakal al gari shil arada ta Sudan denga zaro bag denga ma fi Junub denga za biide mind identification they cannot be identified with Junubin or they cannot be identified with Sudanese denga mind identification kala zero identification usal bakin ma bi shakal bagalam de lakin sakaran bas be whiskey u shakal danwer سكران بس بويسكي وشغل دانور انت عامل رسول تاع جنوب السودان بس قاعد يشغل مانور في علم زار بلال in dream Salva Kiir قاعد يشغل نور in dream Salva Kiir is not dreaming about a peaceful country. Salva Kiir is not dreaming about a useful country, a country we will call ours, a country yal bamshi musajfa fi dawla da ما في يوغندا تاني يال بمشي مدرسة في دولة داك يال بلاف برا ناس بنوم برا أصلا في جوبا دمونو قاعد نوم برا the country ده زول سكران وشغلة دانور زول سكران بس وشغلة دانور غزالة تاع ويسكي وشغلة دانور بنوم كده بس he's not dreaming about something good he's dreaming with about شغلة دانور نور بيشاكلوا في اللو نور بيشاكلوا في بنتيو نور بيشاكلوا في ناصر نور بيشاكلوا بس شغلة دانور the same thing a dude will do adut bedi be whiskey de da ta whiskey de u shakala danar ma fi ani tane so the mun da ja de the mun who want to see a ja de that's why we support an SPLIO that has capability to settle this matter one and for all that's why I say the chap we yidi ja fi America the ma fa Ghana mum the mun do yidi acting chairman da SPLIO lakin في كلام بقول ني جاينتين ده بيغا obstacle ني جاينتين زارو مرة بيغا obstacle for what ني جاينتين ده ميجي بتاعه شنو what is your problem ده منو قال لك نوير is owned by ريك مشار ده منو قال لك ده نوير يال تاريخ مشار ده منو قال لك ده جنوب السودان ده يال تاريخ مشار ده منو قال لك ناس قاعد يشتغل بكلام ريك مشار ريك مشار ده سياسة قاعد يسجنوا ترابي يسجنوا many times the more they jail you, the more they alam asa young Misha big famous for alam kulu. Le lano denga made a mistake by putting him in jail. People are talking about him. Young Misha is okay. Lakin Ashan Mara Dekal to give orders. That's SPLIO Madi Shakal. I'm Chigade, Amal Gade. We to bar SPLIO de Kalambata, and you joined in the Madaru SPLIO. Nobody like you. Nobody, not shitted the SPLIO, but Kalamak. Not shitted SPLIO, but Kalamata. Nobody like you for SPLIO. ay kalam fi ni jayntañ de naat ba furtak ya mara ya wagib nafsaka ya junub ma bo waga ba kalamita kul ma yom ita frek batak ma Salva Kiir sa you know what is your difference what's the difference between you and Salva Kiir no kare SPLIO let them run the show SPLIO military let them run the show the way they want it. Let them run their show the way they want without interruption, without agitation, without threat, without intimidation. SPLIO, they win, they capture Fajat, the National Fadal, they Meding Borbas. Woman can't be taken Meding Bor can't walk at a wall, Kuma mind of war. Wagawa SPLIO, then SPLIO, IG Laga opportunity to mobilize for Bargazal. To mobilize min Bargazal. As a this opportunity of mobilizing to Bargazal, lay your job as a check a job for your loud you. Check a can mabiji for love. Check a can mabusel for love. Shallow woman butter for you, shallow man butter for what? Shallow man butter for you, check a can begin for Juba. Juba didn't get it. Medingbor, SPLIO can be could go, but I'll call Medingbor Waga. Kalas. Woman go to Medingbor now, then they buy at the government. The government will check. Will know that check of people in New Sudan. Can't go me as Salva Kiir, as well go in Kurside. Now they're going for Bor. Now they're going for Bor into highway. Now the budget barbat, min Bor le Juo. The one out at 75 miles, but my bait, le Juba. Kawai the can't go ma fi check of Vishal for Juba and it a bogum, to bogum Kurside, to my dare of Sejanita. Lakin when Mara galom arja wara
asa chekala kan bukun chekala da hukuma biga bukun chekala da gabila ma gabila bogtulu yal da denga ba jaay bogtulu yal da Nuer ba jaay chekala binta min muwatan بدل بينتهي من حكومه بينتهي من مواطن بكلام مره واحد بس you know so وتم ناس بالحكومه مسك جوبا ده ما مشكله جنوب ده جابوا بدون جوبا انا ناس في اللي غانا في غابه ده for 21 years 21 سنه ما مسكنا جوبا ما مسكنا ملكال ما مسكنا واو وجنوب بقى دوله مشكله ده ما جوبا مشكلة كبير من جوبا سلما كير ما جنا بتاعه بنارا دودة أنا ما داير بكرسي ده جنوب ما باكم دو فاميلي وايد لو كان ده مشكلة ده فاميلي وايد والله كان أنا بقول في يتا جالين بكرتهم لأن جالين كان بجيب دوا بتاع بقر كان بجيب إبرة كان بجيب ملة أدود ما أبوه ده قاعد يجيب غزال تا ويسكي بس ما في حاجة تاني ياودو بيشوف ناد ده ناد أفدان ده ممكن يكون مسكين ده بدرجة ده ده ما في سيجا من رنگ لمولود ما في سيجا من مولود لملكال إلا سالباكير بعمل أيوة من جوبا لبور ما عنده أيال سالباكير بعمل أيوة من جوبا لبارغزال ما عنده أيال ودول عنده أيال تعبان شربكو بس ما قبل كتار كلاو هنا بس بقتلو بعملو كده ما فاضي ودير أيال براو بس أيال براو ده منو ده leadership ده دمونو ده اللي جاب قدام لا فدان ده حكومه قدام لا فدان ده جات كويس اتا فدان هذا ده قاعد يشغل مقبل كتار دمونو شربكو من مقبل كتار ما ده حكومه ده افدان ده ما قال ما نور من مدن شاكلو افدان ده ما جيران بتاع نور من ما قلقو جنوب مو جنوب جديده من ما قلقو سودان من وقت كواجا وقت ابوت نمر منو شاكلو يوم وايد افدان ده ما قال ما شلوك شاكلو يوم وايد افدان ده كان شال راس ذول يوم وايد ليه أجادا يصل في وقت تأخير أجادا منو بالسياسة يقلبوا رادو لشلوك ونوير وسالباكير يشيل زد to benefit بارغزال أيوة ده ما ده benefit ده شنو ما ده benefit لو إنت أيوة بقول من جوبا لبارغزال ما ده benefit لكن أفدان ده كله بيب من روان بتاعه لا ده رنگ بتاعه لا ده ngongol walياق بتاعه لا ده فوين بتاعه تابان كله وزير قاعد يشيلوا في أراضي بتاعهم إلا من ما ده ومن ده كلام زي بقول له قال شنو أراج باي نوير أراج باي وده أدوني كين سكران بقروج بتاعهم بس كل ما يوم سكران بس في جوبا بقروج بتاع فدام يلا فدام شاكلوا مع ناس بس شاكلوا مع ناس والناس ده بينتهي من فدام ناس ده ناس ما كويسين كمان ناس ده ناس شنو ده ناس نوير ده ناس dangerous ومن ده قبيلة كامل يو قاعد يشغل سكشن بس بتاع دينغ How can they survive? Shekala bada 1991 ne inta mina fadang. Shekala bada limno talata inta mina fadang. Ata fadang ga de kalam de na Daniel Yode ga fi guo de wen. Guo inta mina fadang kulu. Afadang la sabo lele. Afadang kulu la sabo lele ma bo so limite na alif. De junu inta minu mushakal da SPL de. Afadang le shakal ma munu yom white. Lo de ma mushakal da Salbakir ma dunu kire. So ga nan ma yamal kadir sakat. Bawa sebab penyuai. Wadi lau. Aja harunya orang pen. Murah long. Bawa saban ku. Terus selagi kamu buat jazbat besikan number 1. Darat tu.
So, Utuma government supporter, those who are supporting government, don't waste your time. Junube, Bishilo Barafieta Salbakir, whether Salbakir alive or dead, Bishilo Barafieta. You will see Junube Bishilo Barafieta Salbakir, and Junub Mamba Akamu, Bemerisa, or Cattle. Junub Mamba Akamu, Bemerisa, or Cattle. No. Alele Sharba Gabila de Magabila de Bukura Sharba Gabila de Gabel Shat, so the Mukulu. But show Ezado, Basharbak Marabatao. Ma yal batao ba sharbak mara batao ma yal batao Salva Kiir de mindu future Salva Kiir am laje quest u jab dollar lakin jab dollar o ja karab dollar da zaro jab dollar zaro ja karab dollar la no shal whiskey usla marisa de usla da jata da mara kulu marisa de usla da jata da mara badal kan shil bible o shil quran o shil salam lana bible ma quran ga da kalam bisalam talga muslimin mo gol salam jinubin bible bo gol peace o kala bible o kala quran o shal whiskey usla o wasa de damar dola batao dola kul fi yata un indo bas two highway bata bor o highway bata bargazal min juba le bor min juba le barzal ma fitane dola da sukurje de yo dola da sukurje de yo ga da golo galita abuk bogola ga zolita lote der zo mara ma de chara mariza lana mariza de bakara berek mariza de bakara berek asa mariza kara beda salvakir mariza kara beda salvakir kara junub sudan ma junub de bedo mariza kara bet yo yam da you see salvakir will issue a degree sakran le zol mat comes as an alfat ga zol ma ci kenya yana amal salam dumun yanga kan lo zede dumun ga rama ja zede lo ma zol sakran lo ma zol sakran yo ga rama ja zede zol mat comes as an somebody that passed away 5 years ago and then they announced his name that he's going to do some bullshit meeting in Nairobi. Hey, they don't know that sakranin. Can you know the sakranin for you to no official lamb bed with you to I do like a show of Marisa de Salvakere, to bed betao. Personal life, bed dark burgel, Nuzwan taban for your dentam. Woman got duk for Nuzwan, woman got the Amal Jun Nuzwan. Bonum Ria betao often, Bogum Ria betao often, Mabamam, Ele Asarobo Guaj and Amam. The moon of a visit a Marisa with the University. I will got a good legend of town marriage of Marisa, Lana Marisa Patal. Lakin lo the father that will be going to the Salvakere, yella dole. Why do you think Sharamid behave Salvakere? Sharamid then ala when you will behave Salvakere. Adakalamrid. And the better father. I will go down go there to the duckle get a later when you will jam in Canada. The duckle Vijay one day, Kunin de Talada or us. Comes or us. God is so good with the barber. Lord the Robita Zaro Balajuta. Lord the Robita Balajuta. Lakin yal sukarin yal bada denga algai fi Juba muzakile ga da mud fi kuchu musajwa ga da mud fi kuchu musajwa ma fi guruj ta ilaj kirami gano ilaj fi hukumata Salvakir hukumata Marisa u yal maindo ilaj. That's why ito fi chuble rebel katir zena fagana mumle bogolu le fagana mumai utu mamchi Juba meten u ya ibeje tawal ana mamchi Juba basla ana ba chagal kala do ya ita mafagana mumlutu mudarab salam meten da wa mat bat dai rabat ashan Salvakir ya amal deal bataman tabam ci Juba gada mulu secretary general de kala al shar wa fagan bukun gade antane lana ita basrak fi
في حكومة تمريزة وما في زول بسالتها، لأن الناس قاعد يسرق ناس سكران، رئيس سكران، دولة قاعد يسرقوا رئيس سكران. إلا ناس بقوم صباح كده قالوا نيال دang نيال resolution نمشي دين قروش في دبي. جنوب عنده يا أخوانا جنوب بقول أويل تفرج براو بس برا منو يلتاني ده برا من زراعة برا من جادة ده كله ده جنوب ما داير قروش من زول تاني. جنوب ما داير قروش من زول تاني. جنوب ما ممكن دين قروش من دولة تاني لأنا عدد بتاعنا بسيط وعندنا ريسورس كتير. لكن دولة بتاع السرقة أجاد ما بكون كتير. أتا أجاد بكون كتير لو قسموا بعدالة. لكن عشان زول قاعد يشيل براو ده زول قاعد يشيل براو ده ما بكون كتير. لأن لو نيال شال 20,000 مليون USD mana gerang de ben biya usun juno bogolu juno bogolu juno ya tik mayar lo ne al dang ne al ja min malta ne ma pem le rasal baket shal 20 million mana tik mayar bishil kam budget bishil 100 million ila dud bishil kam lendu fada bata wasali mana bishil 200 million ila yandi lendu mara lendu rajil la ga no mawde bishil kam mana bashil 1 billion ne balgawo min wen ila idanu. This is what happened. Dole bata sukrujin dole da na sakranin nisa tabanin ya fi muludni fi rangni everywhere musajwa ma fi akil ma fi saddamuna zadda shugul gabila galu malakal da bata asa da ngafa da ngafi malakal nadu samu central lafanal for how many years min wukita chultam لو وقت أتون من بون لو وقت بتاع وبدق لو وقت بتاع وكوت لو وقت بتاع كونشول على لو وقت دولار على سده في مسجل ملكال مسجل في بتاع UN مسجل في بتاع UN لو نادو سنترال لو نادو ملكال بتاع شلوك لو نادو بتاع دينغا ما بغير لانا دولار قاعد أكمل بمريسة لكن هم قاعد يشغل لنا بس هم قاعد يشغل ملكال ده بتاعي سلفاكير قاعد تاوجوا مذا غير جاك تونيم هاي مذا غير جاك تونيم بس ده قاعد ملكال ده بتاعي ملكال فاضو من قاعد يشغل فيه زول قاعد في غابة زاغت في غابة ده شلوك ده أحسن من زول قاعد من ملكال زول قاعد من غابة تدينغا بلغا أيوان هناك بلغا جدارة واري هناك بلغا أي حاجة هناك أجا ربنا جابه في كدرة بقوم براو في غابة فتعرف ده مشلوك في بام بقوم براو ويكا you know لكن في ملكال ما في حاجة بقوم براو يلا سدمو من ملكال فاني جين هي ملكال فاني شلوك هي قتل تلاده شلوك هي قتل واتا دينغا وسالفاكير قاعد تاوجوا ميزاغوي جاك تومنيم قاعد اكل جروج بس جروج بتاع النيل زارو جروج بتاع هذا الزارو you know that's why الناس بقول قال في لكن الناس ماشيين فيه سالفاكير ايان سالفاكير قاعد في كرسي for 21 years في 21 years ده شنو الفضل ما عملوا ده to كسار سالفاكير ما عملوا within 21 years ده عشان يسلم له كرسي ده to continue killing people سالفاكير بقول لنا شنو قالوا ماشي عمل شنو او ما عمل شنو في 21 years ده اللي هو ده عمله ده كمان سالفاكير ماشي يوقف مامون في لكن رياض مشار قاعد بسجن ناس باقانا ممترضوا برا ده من الماشي لكن ما سالفاكير لو ناس ما سجمانين ما في لكن اساسا يو زول بتا شنو مبار مدير بتا لكن جابر دا دنكا وتاني مسكين يا دكتور منو قال يا ما في باجت ما في حكومه ما جا ما معروف لكن ده معملوا كده وما في باجت وما في حاجه نظامه سالفاكير ما داير لكن اساسا سالفاكير اوريدي قالوا عشان جنوبين ما فاهم وقال سعارين دل بمود اول قبل وبعد كده نموت سعارين ده منو ما ده جنوبين كل يوم سعارين you know انت شوف حكومه بلد كيف حكومه بلد عشان تعرف دمار سالفاكير كيف لو زول قال في جوبا بس زول قال في جوبا او زول اللي قال في كينيا وقال سالفاكير بول في جسم بتاعه جنوبي بس مسكين ما عنده اي حاجه قال سالفاكير بول في جسم بتاعه الا حكومه جوبا بجيب كاي 40 مليون عشان يفرجوا مسكين ده في نيروبي يا دي ما جنو دول سجمان في نيروبي دول مسكين جنوب ما عنده اي حاجه بس بكلام جو قال بدل سالفاكير بول في جسم بتاعه يا بمجي فرجوا بغروج كتير ده بمجي بيو سياسن ده كاي ناول عشان اجري ما يزار ببيو سياسن ده كاي ناول إلا سياسن ده كاي ببيو فوليس
ila police babiu gang fi shara ila babiu nas kutwala chana preju muskin ma indo aje jinu pa shan ka Salva Kiir bul fi jisu mataw illa bas muskin de by the time muskin da water million ajana jibu zo leba doktulu fi Juba ya kwana fi mugni te bo frid muskin kala mo galu de guruj ketir guruj de ma kan 100 million de kan baamul musajfa fi afada ngane de kan baamul musajfa ta nuswan fi afada ngane de ite bo frid zol zol taban be guruj de ujunubin bagul gal chitima de ma boktul zol lo chitima ma boktul le frid zol be guruj de lo chitima ma boktul zol junubin bagul chitima ma boktul zol lo chitima ma boktul zol le pataju motan jinubu bas ga da kalam furiye bataw the freedom of speech ga da kalam fiye daga local bas gal wala Salva Kiir ke by right kalas give me $1 million a kolko rai jibu zole ne gu blowas ila kolko bani fere zol fi Dubai ita da kam tayarat da kam tike daga tawu mala shan